Bambi nali kuni mukwano gwange. Ali twali mu mbeera da bufumbo. Twali mu mbeera da mukwano. Kale bambi yandaga embeera embi. Yali aloga. Tiyali aloga bambi. Ayandaga ekifaananyi ekibi. Ida yaleeta omukazi mu maiso gange. Era yankoba ati yandite erina ati Alisati nti wanji tikakwenda nfunyeyo gwenkola ki gwenenda. Nabisimwamu ku bubi. Aya mu luvannyuma lw'okubisibwa bubi Mungu yamala yananukula. Embeera dange datereera esaawa dino wendi mu mirembe. Wewe bali kulumira mukolo. Mukolo nagunumirwa era gwatambwire bulungi. Bawoire ebirabo. Nawe ne bakoire cabbage, bakoire nana ibiri n'obunzaali. Mwamaze okubiri oba ebirabo bikali eyo. Ni soda. Soke. Ebyo byona bikali okupa already ezaalisobola kubitwala mu nnaku lala. Lwaki okubyo titisoke? Ndogeire bubi. Toyogeire bubi. Mulungi ali kwa wa media bambi akaire ni kanonge na bakubye ntu lujja kwogera kuku n'omugole Alisati Mutesi era nga mukasera kano mwagene nga akali mukisenga ali kubongota Mutesi ono abantu bali kumwogera ku butyensi yona olw'omukolo gw'embaga ogwakola ibwo gw'ebyowenisa gw'ebyafaayo ngena balaze nti bambi yagumye mubakazi abatono yatambulira ku kigadi oba ekigaali bine bitambukiza kwa matafaali n'omusaada we mwami Wandera nga we mbakubye nti mumbaga eyabyafaayo ekyakoleibwa Alisati Mutesi tikikoleka mutiitizi era abakazi abasinga tebasobola kukikola kuba yentambulira abakazi babona benda bintu byakweraga benda bakola omukolo nga waliwo ebidongo ebyamaani baleeta abembi ab'e Kampala engalo baditereze baditeku ina bateku enkumu akuba amatato ku mikono eminwa agisiige biki yeragale nga wowira ati jiba mikolo gyakweraga gwabula bambi Alisati omukolo gwe ogwembaga gwabire simpa ino bakwere ku stage ya boda era n'abantu babewaka tibabairewo so nga wayi media bambi twize kukwera mu bitundu ebyebuniro eiganga eyabaire omukolo twogere kuku n'omukyalo ono atukobere lwaki yasazeewo bambi okwenigira mukolo guno era aliwo twamuwulire ng'akoba ati omalaga kikola kya omuntu yakiwulira yena kyamuluma ekitegeeza nti oba oli awo alina emboozi ey'omukwano emboozi yegama ku muntu oba oli awo era nga n'ensonga lwaki ndi wano nkubye ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos ndi ni mugole Alisati oyogera kuku ino mami Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani nagange wanta Mutesi Alisati. Yansinzira kusumsha ebuniro. Buti wafuse mwana weno bakuzaire. Buti ndi muzaale wa buniro ndi kwogerera. Buti nafuse muzaale wa buniro ndi kwogerera. Kisembera yo kukwega po bulungi aha. Wewe bali kulumira mukolo. Mukolo nagunumirwa era gwatambwire bulungi. Bafoire ebikomo kungalo nakuba nti mama ebikomo ebyo wabyetegekera nga embaga ero kugyetegekera nabwe nebikomo
wabirenga kukone buno buno oba wabire ku bigambo kiraga nti nga nina ogyetegekera ku lwesho. Okay, ingoka ali kutukobera bisingawo nendo tukobere kuku omusade yakubira ati nti ali kujja kukubambaga nti embaga eri kujja kubaawo nakolwaido iwe ngo omukyala watandika okwetegeka otya ku byokuvaala engeri eri kujja okubonekamu soko tuwe ekifaanani awo male. Mambi msadange we yankobera ku lwesho n'aba n'isano lingi ino nga yakajja okunkuba ekintu ekyo. Mutima gwasanuka nakoba nti okay kanetegeke ku lwesho mwaneke nti mbeera omusadange olunaku olwo. Okay, mwene yakubira omukolo weguli kujja okuba. Yankobera omukolo weguli gy'okuba era nibwe guli gy'otambula. Tewatyamuku emikolo egisinga imwe abagala mugitwala mu maka gaimwe babazaala eri baba ni mama baba niga bayavaawo bamama abenganda babaayo iwe muno tekyakutiisa muku omukolo gw'okwandula okuluba okujja mu bazairebo eruuka nga omusala nakuba atali kujja kuguta ku stage ya boda. Kituufu omukolo gwabaire ku stage ya boda aye nsuubira nti abazaire bonna ye bali saaba yona babe mweisuubi nti eriyo ekinene ekiri kujja okubatuukako. Okay, aye engoli teekateeka nga muli kujja mukolo guno ogw'embaga eyabaire eno muba boda bo abazaire babategeesaako ababona buti kyabakanze baabwe ne bakumawulire. Abazaire nga tisobola kubategeeza ku lwesho kuba ekyo eryo lyabaire isano lyange na musaada wange. Oba mwabe mu bubadi ti bubadi babe mu mukwano. Okay, wow, olikuwa wa media ndi Yazid Yolisigira omugole ninzaali naye omugole wuno omukyala mwagaine ngali mu kisenga akabongota ali awo mpolampola ngali ku kikopo kya butunda n'omugaati guli kwawo batere ku bulu bandi ali kulya kumpolampola alisati kabula machikoze. So soko tukobere kuko yatika ali kweyongerayo alisati nani wazalibwawa okulirawa. Nazalibwa Luuka ukulire Luuka. Abazaire bakaliwo bona abazaire bombi baliwo mama ni baba bakaliwo. Mwazalibwa bameka ku mama oba ku baba? Tuli abaana 9. Oli wa kumeka? Nze ndi wa kusatu. Kubaita oli wa kusatu mu bakulu oba wa kusatu mu bato? Ndi wa kusatu mu bakulu. Bala abasooka ababiri emberi malobo okusatu baba kuba ku kwembaga. Bakupa ku mulala kuba amwira ku mulenzi. Yena yali yabyafaayo ngeeyo. Yasomba omuwanvu n'omumpi. Ye yasomba aye ti yali yabyafaayo ngeyange. Wene yakwewunisa. None yange yalewunyisa kuba nabe tikisuubira ng'emotoka yetuyime nti otambulira. Wabere osuubira motoka ki? Nabe yendye dabulido. Wagira okulanga bakati tyama ku kigadi. Nagira okubona ke bankoba ntyame okwo. Ti abantu baye bakobanga ati mbu omusada yakulondangira yakaye tujiwa kama aja mwasuleyo wakuwotiza tiva gano kirungi munumba mwali mu busapiti wakoti kantandikire gano okwefumbira. Twali tumaze ibanga lya myezi nga 7 nga twendagana kati nokunkoba ati nanze ndibona nga tidashi guminkiriza idako okoleshi ofumbe mo oluvannyuma lwasho tubone eshirako kati abantu we bambona ku stage nga nakatuuka n'ibbaga balowooza ati omusaada yakambona. Wow, so twena tukobere kuku mu bantu bona kyabuntu bulamu ninze zena nga nkali kufuna mukazi wa waka nali kukumikwa n'ejindi nze tiringa iwe nsolo kubanga tiringa iwe nze muna abakazi bankosa ino buli ayena akuzaira ku mutima nga azaira ku gwange yanza latuukanga n'ebyabakazi n'abyekyawa nabona nga byanguda
eyinza zaliringa oba olyawo ekisala kyali kikali kutuuka sooka twende otukobere kuku ng'okali kubonagana ni mwami Wandera waliko kuno mu mukwano enuma eyo era byatambula bitya? Bambi nali ku ni mukwano gwange ali twali mu mbeera da bufumbo, twali mu mbeera da mukwano kale bambi yandaga embeera embi kyenva nsinziira nakoba nti zena kankole kino. Embeera embi nediba ditya? Okundaga embeera embi yali aloga? Tiyali aloga bambi ayandaga ekifaananyi ekibi yaida yaleeta omukazi mu maiso gange era yankoba ati yanditerina ati Alisat nti wangi tikakwenda nfunyeyo gwenkola ki gwenenda kunze nze ndi mwikiriza kulwa Katonda zena ndakolya njafuna ekisingawo. Wow. Ono mwali mazemu kwa akabanga mu mukwano nga mwendagana nga ibanga mwali mazeko kwa ibanga? Ono gweni naye? Ono ye mwali naye ng'okali kufuna ono naleeta omukazi mu maiso go namukoba ati afunye omukazi owundi. Twali tumaze ibanga lya myaka nga 3 nga tweyenda. Waliwo okukunizaganya? Tiwaliwo kunizaganya aye ninze nakyewuunya kati namusuubiza nti oke kirungi kyokoze kuba tokoze bubi okwida okundaga kati zena njakulaga nti nsobola era tiri mubi nina basobola okunenda. Ensi eno mu myaka gino 3 mwali tumuzereku kunaye mwana? Twali tukaliza alagana naye mwana nga n'abawe mwe tebamwidi? Nga n'abeewo ife tebamwidi. Yali ng'akola kuko omulimu ng'oba alimu ku n'obusente? Yali wa boda, yavuga boda. Kale olibona eyakucyankanya ga boda Katonda yakuyambira wena gafunira boda. Oli yali musiramu? Yali ti musiramu ngaye tebayoera. Wona wakuboti Katonda ida kumpa? Nana mukoba nti kulwekyo Katonda ida kumpa. Mukisera ekyo kino kyakusa kitya ng'omuntu mwene wali oyenda oba olya ng'olina isuubi? Gwe nali nenda bingi bye nali musuubiramu era nga zeena ku kiseera kye twamanga tusinkana nga bingi byansuubiza nti alina byansuubiramu kati najja okumaliriza nga byemusuubiramu tibituukirire asazeewo ekikye ng'omuntu. So mwibanga lino mwibanga eryo walimu ng'omukyankaire n'omusaada ole akugobye akobye ati jjo ofuna owundi nfunye omukazi owundi kisa kino kyakuyisa kitya? Nabisimwamu ku bubi aye mu luvannyuma lw'okubisibwa bubi Mungu yamala yananukula embeera dange datereera esaawa dino wendi mu mirembe. Katonda mulungi. So tulowooze nti ono mwami Wandera akalu ye kagwako? Bambi omwami ono akalulu gye kagwako era amusuubiza nti wajja kuba kwawukana okutoola ku nga ye. Omusuubiza ki? Musuubiza okuba nga tiwalijja kuba kwawukana okutoola ku nga ye. Mwibanga liwo akamala kuko itono no mwami Wandera kyandawulo kikyombo ine muku ogerenganya neri wava oba oliawo ekikutamu isuubi nti oba oliawo wano woli asobola Katonda yakulaga omutuufu? Bambi sobola kumwogera ku bibi kuba akaali kundaga ku mbeera mbi kaseera kemazeeku naye kaali mubonamu ku mbeera mbi yonna yonna. Mu kiseera ekyo omusaada oyo kiyakosamu omutima gwo kiki oba oliawo kyewayegamu kyosobola okubeera ku mwana mwino omuwala kyewayega isomo lyewayega mu mbeera ye yaliwo?
okusoma kwe nasoma kikyali kirungi kye yakola. Aye mbasuubiza nti omuntu wakulaganga nti iwe oli mubi, omulaga nti ndaafunayo mubi munange idde osobola obubiyo bwange era ndde osobola embeera edange zena nsobola edije. Tiweesibiriranga ku kintu kimu kuba kiba kirijja kumena omutima. Ate abagala balina babeeyo ne bakyalibwa ne balowooza ati ensi ekumi nayenda n'okweyita n'okunwa obutwa. Ekyo kitabanywesanga butwa abasaada bangi. Oidde onoonya idde osobola embeera to. Wow. Kale oli kwa media ndi Yazid Yolisigira ndi kwa yako kubambe ni mugole Alisat ibakubye embaga eyasombwera abampi n'abawanvu emirimo gya salalire mu katawoni akebonyire ido. Alisat omukola abazaire twali tulowooza nti omukolo ojja kugutwala waka yebakuzaala gwavaire eno wa musaada ku stage ya boda. Ekyo abazaire tebakunigire muku? Abazaire abange tusuubira nti nga mu iddiini tibasobola kinigiramu olw'okuba nti kuno kwabeera kwesanusa kwange n'eri omusaada. Saawa eno gwene tabaze akaali kale kutuukirirwa kuba nga atuuka mu maiso g'abazaire abange. Aye nkisuubira nti kuba nkisuubira era nsuubiza nti ogwokutaano edda kubaayo omukolo omunene ogusinga guno era nga gulitegekebwa mu maiso g'abazaire bange. Kasaye bambi kituukirire kyenene okubona nti bambi ofuna isano okusinza ku ebyonkobaire tebakusamuka omutima. Katonda gabakuyambye nga gafunye omuntu oba oli awo. Nsaba busabe nti bambi kituukirire abazaire boona omukolo guno oba oli awo gwidda kuvaamu ku akantu wandera abayikizeekuku bona babale nti bambi twazaalibwa ino. So kumbeera eyabairewo olwaido kikyo tajja kwerabira ku mukolo gwo? Kye ntajja kwerabira nekyo omusaada wange kyeyandaze kusinziira ku byabairewo. Ekyokubiri n'entambula gye twatambulireku ekyo tujja kyerabira. Wali lowooza omukolo gwo kubaako ku TV? Nali tikisuubira. Aye awali Allah ezira kideema. Wena wabibweine ku TV oba akobeire ati tubabweine ku TV? Bambi tyasobweire kuboneka nti nkola ki mbibona kuba nze TV ewange ngizira. Owulire ku abantu nga bagaya ati mwabere ku TV? Abantu era bali kubyogera ababibweine oba abatubweine. So ngotole kwenteekateeka ed'omukolo kujja mu bazaire bo. Ye mbazaire ab'omusaada ono yakutwalayo okuku abazaala wandera yakutwala ku bantu be? Mu bantu be yantwalayo oku era ndi ku abatontono. Wajaga bafumbira ku ekiwulo ojjayo oku? Okujjayo njayo aye nkaali bafumbira ku kiwulo. So far biba biri kutambula bitya obufumbo buno bwolimu? Obufumbo bwange tibuli kuntambulira bubi, buli kuntambulira bulungi era ndi musanufu ino. Wow. Kale katukaye kweyongerayo webaze abatyami ab'ebunyiiro nenawandi abaijja ku mukolo gwo mu bungi bati abatyami ababawaire ebirabo. Abatyami ab'ebunyiiro ndi kubeebaza ino kusinziira ku kye mwakoze. Amaina gange banita Mutesi Alisat. Ndi kwebaza ino buli yatuwaire ekinene ekitono. Ndi kubeebaza nti Allah abeekizeewo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba waire ebirabo nawe ne bakoire kabeji bakoire enana ibiri n'obunzaali mwamaze okubiri oba ebirabo bikaali eyo ni soda. Okay. Byona bikaali okuba already ezaalisobola kubitwala mu lunaku lulala. Lwaki okubyo titisoke?
Ndogeire bubi. Toyogeire bubi. Taina ebyo birabe byabaire wonde era kamna no mugati ni soda. Byonna byabaire mwera biriwo. Muri kuli yakumpola mpola. Yakumpola mpola. Atusubire liyo kuba wowa. Baja kuba wowa mu bwangu oba nga mugwa kutano nga mujire mubazaire. Ala kyomba yenkisubira ashinoba omugwa kutano. Tosobola kugana kuwowa nga mukali kujere. Ekyo kiba tekikirizibwa nga mu idini. Ngadijo ekakemba zabalo kubavundala tukakuziro okuba kuziro ndicho aba kamera mutegete kaba masi tewa noti amugo tasala kecho mugolo mukazi no ndala DJ Polo amani manje DJ ndala Isatu Zero. Abaana abaalo bakagwensobola obawa nti munonenkereza ng'ino byabugeiga ofunda n'omwavu aye ngaida kuwaide embeera ngaida kola shori kwenda. Kuba lero wanewunisa abena kulero bakambu bali ku sente aye iwe embere yabairewo na bwenenga walaza isano ngoli kwenda omusaada wo wanumirwe ekintu kyo ore kyabaire nga omwami nayogere kuna yankobambo omukolo gwagire mu emitwalo 2 kitundu. Ekyo kyo kituufu ayenza omusaada wange nino omwendera mu mbeera de namwaganamu era nidalimu. Okay. So nakubwerido wekoze kuwanirire na bwene wawena kadali nani yakufuire ku bino oba mwene bakyekoleire? Nabaire kuneya nigwe nabaire naye eyantusisa kwesheshe nabaire. Lipstick mwene yabere walali oba nono we mukyalo? Mumbere dabaire walali nti embaga edo mukyalo ife bayina baife twabalanga bakolanga amatafali bagasa bakola ebimyufu batakula nebisiza ebirugavuna nalowooza nti kuba tinafunye mukisa kusembera kumpi kuba omusaade yaberenga tayikwenda abantu kusembera mukazi we sinakoba nti mwene nda kukimbo musanda kubona kuncho nga yawumwire mwankobere kuko byabere byalali kuba lero buti ebintu batugongekezaamu yasa eno tinebyeira. Ate okwambala dinengo edwa yambaire madiguze nga damukolo oba bino bimu kubitete ibyo byawaidala byo mubufumbo? Edengo ye bimu kungwedange tineida nado. So tuwabere ku mukiyaka nti bagaguze kya mukolo kiyaka kyabere ku mukiyaka nti naguze kya mukolo nga wayenda omusaada obambi musaada wange nga nino omwendera mu mbeera de dinamwagana mu yade yanendera mu nekituufu kye yankobera. Biro mu bufumbo yabikobera byona embeera maditegeera byona yabinkobera najja okwida yalinga na buli kimu nshidi bakuba ati tunabagala tudda kwezimba era nga tulina okwezimba kubeera mu bamulina kuba babiri mwawedagana amagezi memali mwatuka kushemwenda. Okay, mukisa kino bero kali kutandika kukola beire nkali tandika akola tujja kumuyamba oti okubona nga mwongera ku byenfuna byemwe byobuwaka kuba mpwire okali kutandika kukola mukali mukipangisa busaawe no waidye no mujja kutandikawa bakuba omukazi nazimba omusaada mutandikirawa ekyo kuba mukipangisa tishukuru ekizibu kyakutabwongo walala muneke nti nfune ekyokola n'omusaada bwakola ki bwakola twida tukakubuwanguzi. Wow, kirungi. So wabaire ku kigali kule nga abantu bali kubanga emizira endulo tuwafunyemu okukutya nga tisobola kutya kubanga omwagalwa wange yabeirewo era najira okukikola nga yangumya era nasinzire kuye naba mugu yakuba totya bigambo kyakyo nekinabaawo tukikole
yankoba ati otatya bwogezi otatya bigambo otatya maiso g'abantu lingirira kunze eyakuleeta. Kale bambi tunatera okumenkereza nenda kuleka mugole ajja awumuleku ido yasibye mukasana nga ali ku mikolo gye mwidye by'embaga tiba byangu eza mukolo guba mwangu yabere nga ali kusamba tiyabere mu kitere kya bugole ayi tusuubire nti embaga era ku Ogwokutaano bino bijja kubaawo obeera mujja kukola embaga ng'eno. Ekyo kisoboka kuba tuba tulina okola ekisinga ku kino ekyabeirewo. Kale nga tukomenkereza bugambo ki bo wawandera oba ki ekyomusuubiza busaawe niyo omukazi wowaka olina kyojja okumwongeraku tulowooze nti olina kyojja ajja kukyukaku. Omusaada wange na buli mu mbeera yanaabayenze tutambuliremu nze ndimwikiriza ku nsonga de era amusuubiza tiwajja kuba mbeera mbi eyidda kumumena mutima. Omwami akubye mbu oli wa iddiini lino nensonga lwaki mbu akwenda ino mbu olina iddiini lino wasoma kuba jasi waka basiraamu ino? Waka basiraamu be nazaalibwamu okuva ku bakaire baawo n'abatuzaala niife. Wow, kale oli kwa wa media tujja kuswika gano leka ndeke omugole bambi ajja awumulemu akoleko ku n'emirimu gye nga bwenkobe nti abeire nga akali mu kisenga akabongota alisaati ono waife twidda kwidda wakati wayewayemuku twidda kubaawo nga tutere n'amaiso ku bufumbo bwe tubone alisaati byeyeyama nga kwogera niife kitufu ali kubituukiriza biriwo era ndakutaaga amaiso mbone n'omusaada mwene mwami Wandera Rasuli byeyeyamanga byakobanga ati ajja akolera ati alisaati kituufu alibikola tali kwekyusa. Kyova mbakubye nti omukwano gwaibwe bufumbo bwe bwabaire mu kamera era kyova bona kamera diri kuba etegereza ino so ifute mutukowa twidda kwidda tubalambule kuku aye nga muya byona nsaba Katonda alungamye obufumbo bwaimwe abutolemu ebibi byona awulire nga weyenda omusaada era nsaba Katonda ayongere okwisa obwagazi obumala omusaada yena akwende ino yesu omusaada akwende nsaba ni Katonda ayongere ate weyina amaani ajja omaiso nga akwenda ate wena omwende bambi kyenkukuutira kiri kirala nti wuliriza musaada neyakuleeta va ku bigambo eby'abantu weewale ebigambo eby'abantu kaita ova ku bya musaada nobeera ku by'abantu bakyalo ng'obufumu bukoze ki bulemye kuba naaba nga takalina control so wuliriza musaada ife abasaada kyetwenda ku bakazi kintu kirala kumpuliriza kaita obanga ompulisa kyenkukoba omwami ayogaire ndi kujja kukuuma paka aye kaita otandika kwidda mu ibogo tokawuliriza eri abakutaamu ebigambo ng'obufumu bukoze ki omusaada alimwe kyemutwendaku kubenda kubagema bulungi era ndi omusaada yena ayidda kukikola era tukimukobye tuti omwana waabeene wamulese mu mbeere etaabeere nungi tukusaba omwende olebe kumuliriza amaziga olebe kumuswaza bambi mbendeza ebirungi byere ndi Yazid Yolisigira abantu bona kuwa media mujja omaiso bambi n'okutubona tubana osobola okubeeyo ng'oli ku nobula bwendo okuwaako ku bambi alisaati osobola okutuwa obulabu twaleetera ku alisaati ono wena bambi wamwegaitaku ng'omusanukiraku ku mbaga ye yakoze oluvanyuma lwa Katonda okumweya amaziga nga yamuwaire mwagala owundi.